Mei tha kan mang zo le mai don Burma ero ala Burma renga ala Buaina Jail kan channel clear tu te in lo dam tlang zelem le hei kan hriat angin tu te po kha film khur hle photila mi hringin kan ti thei chin kan tianga kan ti thei lo chin ero pathian kuta kan da mak ngam bokanga chu ni rin na kan ti fo chu in soi thiam siak lam ani ran lova in nga ngam na lam zo khania COVID-19 hian pathian thil ti theina min mu tir ram te se ole tun tumpo ti dan pa ngain Myanmar ram boi kan thlir ho le don nia Chin State Tonjang Township Chikha Cottage Hospital a kumsom thum le pariat mi naw thariat mi pai mek nu pakhat chu nizan zan lai vel khan COVID-19 awangin aboral ti hriatani Tonjang Township a hian COVID-19 hrikai mi som riat le pathum anom to nia hriat ani bok Myanmar ram boi kara COVID an tur chodon anga a boi thlak don viu mai ne na lang lusun chung te kan tor pui tak zetani mai ni som ni le pasari khan Tonjang Damdawi ina mai chia som ni le pahni le mi pa som pasari an zawain mi som thum le pakua in COVID-19 an kai ni hriatania chikha a mai chia som ni le pahni mi pa som ni le pakhat an vain mi som li le pathum an ni boka tukin lama hian Tonjang Township lama COVID veilis za le pasari atling le to a Tonjang Township huam chunga omzong zong te in thayang to khanin lo film khurdon nia nimin pi atanga nimin lam thlenga kan pelet in do na kha han soilokila min dat le kan pelet in kar machia khwa khoi lungta khwa le hli sung khobul vela anin kap na sarleya Sipai terrorist lam atlem bera mi pariat an thinge ni in an soya CDF kan pelet lampo hliam turan ombok Sipai terrorist lam hian mi panga an man bokani min kina PDF ten Sipai drone an kap tla Second region Minkin Township nizan khan Sipai terrorist drone chu Minkin PDF ten an katlak saka hetian katlak saka wangin Sipai te po an thina treu hle ni in Myanmar media chuan a soi PDF lam hian eng mangin ngen ka ti lam chu an soi chiang lovani Sipai terrorist te hian PDF te nena anin ka don le anin ka live velin drone mangin leilam thilom dan an thli thlai na sa thei hle ni in an soi Sipai Council ril tram chalchang chuan dan thar asiam lea amaka nui te po azang reng khop mai an dan thar hi miawadi Sipai lamchan TV chuan an puang ve lo maya apuan dan chuan Sipai Council chuan Myanmar ram chunga chung kotin chuan bong tuak khat bak an vul tur ni lo atile tariap mai ni bong tuak khat hi tahan zo phai lam chuan hal khat antia leile na kop khat soina thowania chu zat bak chu Sipai Council hian bong vul a oile talawani chu he an dan thar siam hi anan bo zui ngal maya bong pahni aya tam nei chu an lo om teu box sia han zor ngal mai chu ni thei heklo dan lovin mi puite chu an lo om hi ani tareng mai ani Mandalay region na Tuchi Township huam chunga pin si khwa cheng u chomiu sui phei chuan bong som thum chuang lai lo vul sia ti chuan an dan thar mang chuan khesan ortir tamaya amang an thlak ngot mai he khuwa bong vultu te po bong pahni aya tam vultu te chu an chu sakngal te zel ni in an soi miawadi TV lamina puan dan chuan ram chung khotina he dan thar hi zun ni khata tanga practice turani oma zun ni khat naktu khian bong pahni aya tam vultu te chuan an omna nai police station a an ran an da vek turani an ti mau maya Sipai Council lam hian ei turan nei to manglova engtin nge mi puite thil nei kan chu sak theyang ti hlir an ngai tu ta ni berina lang Sipai Council hian Manipur helpol te hi manru a mangem ni Imphal Valley mun khwar mek nam Sipai then khat chuan minong hlana terrorist te an puya thile hliam po an nge ni ti thu chiang a om chhota a azia lo khop mai Manipur phai tluana Valley Based Insurgent Group VBIG anti maite zinga hian pol rang pasari lai oma chung zinga tamzok chu meitei lam an ni deuh hlom chung pol zinga ding tlai ber pol ding thar ber kan ti mayang chu chu Pambay lam
UNLF an ti ten nia Paul hlun ber chu sangkhat zakwa somruk le palikumadin VBIG ming putu hini mani me ni som pahnia tamu People Defence Force le Sipai terrorist te panta khua anin ka na khan Sipai lam mi som panga an thia heng zinga pali hi chu mai te laman ni ti in Myanmar Sipai News Group pakhat chuan a soitlat maya mai te ho hian an pui ni in a soi Myanmar Sipai News chopo nilovin Indian intelligence lampoin hei hi thudik takani ti in mi pali hi mai te lam VBIG pol sang sang zinga eng pole mobera omte anni anti vebok tamu hi kabo phai ruama om more atanga kilometer sari vel leka hla om ania kabo phai ruama hian meite hian om ve teu reng reng ani Manipur nam Sipai ho anti mai VBIG a hian pol sang sang an oma an ming hi lam ngai lo na na chu kan lam sual mai theya min lo hre thiam ula heng UNLF Pambay te UNLF Koirang te People's Liberation Army PLA te People's Revolutionary Party of Phák PREPARK Progressive anti te Kanglei Yowol Kana Lup KYKL le Kanglei Phák Communist Party KCP anti te pol sang sangan omani VIBG pol hi anzawai hian Sipai zasari atanga zariat inkar vel chu anom ngei ni in an ringhloma Manipur mi puite hne na sum khonin Myanmaram chung a hian an om tamzo ni hriatani bok Myanmaram rilam en kol na thu nei tu pakhat soidan angani chuan hetia Myanmaram chunga an om man hi US dollarin tax angreng deuh sum an pe ve thina ni Sipai Council lam chuan heng Sipai te hne na hian pol khatatanga Sipai somthum zel petura ati awangin Myanmar Sipai uniform ha in ando puitamai ne soyani meni somni pali po khan Sipai Council lam chuan heng pol ho tu te mi som pali chu bia in Sipai terrorist te do pui dan turati ti pui le ngei ne soyani bok chotianga ni awangin Manipur nam Sipai pol sang sang zinga pol li lai mai chuan mi puite din mun ngai tu in Myanmaram an chua san mek ne soyani bok hetia Manipur nam Sipai pol then khatin Sipai an do pui mek lai hian Kuki nam Sipai Kuki National Organization KNO anti ero chuan Sipai terrorist te an lo do ve thunga Kuki po hi Manipur ba ka Myanmaram chunga an ve teu thobok tamu PDF le Sipai terrorist te mai thalai hol vela ni zet anin ka lai khan Kuki National Organization lam chuan Sipai Council Defence Ministry nena leka thonin wa namte palong namte le lahu nam angtea ma nia in op theina tur Hmun autonomous region peturin lekha an lo thon ve mek bok ni in tun nu hian an soyani chuta an lekha chuan KNO president chuan Kuki ram nia soi chu zoro plamen zoram ni an soi ang tho na thalit le chin ruin lui inkar chin state huam chung zong zong deuh tho khothlang lama India ne na anin ri na thleng ni na soi tamu le panta lama in do na athi Manipur nam Sipai pol zinga mi pali kap tu dik tak chu People Defence Force lam nilovin he KNO Kuki ho kuthak nge hini in an soya choti ni chuan ramri lama hian Civil Defence Force tu dai turin Sipai Council hian ram dang hel pol te hi man ruah man atumani om mange anti deuh sup sup mayani voin me ni somthum pakhat chhun khan matupi lama tangin Sipai terrorist te chuan motor palikhatin hakha khopuyan pan mek ni in an thalak tenen media sang sanga mu tur oma hetia hakha khopui pana ankal hi chonhudar thum vela sur khwale aika inkar vela an omlain PDF Sipai ten an lo lambuna chanchin kan la khom lai hi anin ka boy lai vel takania chanchin kim chang ngai chan me kani comment lama update thei inom chuan lom om hleang chin mi te om tamna kalimiu hi Sipai Council do masaber pol ania Sipai terrorist te nena anin ka na mi somthum lai an thi to nge ni kha voin me ni somthum pakhat chhuna po kalimiu township huam chunga ta se khwa Sipai terrorist tele PDF te chu nasatakin anin kap leni tuken varwal vel khan Sipai terrorist te chuan ta se venglal hruain
an khomi paruk an mana hetia Myanmar ta ka wangin PDF lam chuan khopon lama tangin an lo changa khochunga inka chu mi puyan ngai tu e mai an ti dewaniang ma se sipai terrorist tele an mi man te hi khochunga an renga wangin an ngak chuak thei tolowa ti chuan khochunga an in kap ta ni ti in PDF lam mi pakhat chuan soyani sipai lam hi somnga velan oma tuma pon chuak ngam omlovin in chunga mi pui hi anin khar khip veka chanchin kan riat china chuan sipai terrorist lam mi pathum an thito nia soyani kaya state dimosu lama po Buaina akal tluang zel voin mai ni somthum pakhat chhun khan PDF sipai tele terrorist te anin kap chhun zom le a sipai terrorist te hian ral thuam lian baka helicopter te po an mang le hialani karen ni nam sipai te nan soidan chuan nimin mai ni somthum tlai lama anin dona khan fru sole bolakhe lama khan PDF te chuan police cam an beya chuta chuan sipai pasari an thi ani tin tun din hmuna hian loi ko atanga fru so dimosu lamin kalpo na kong pui dunga lei te chu sipai lamin ral thuam lian le mi hring an chop bel theilo nan PDF lam hian an ti chetavek ni in soi phakan tam chip mana khuwa an VCP chu silaya ka hlumani utin su anti kumsom nga le parukmi thingtlang lama NLT chairman kumnga lai lo thok to nia tu ti riat lovin motor tangin voiriat zet an kapani voin mai ni somthum pakhat chhun khan Northern Three Brothers anti thin AA TNLA le MNDAA sipai tangkhom te chuan kwat khai tam chip huam chunga nan phatka om minong hlana sipai terrorist te an kapa sipai terrorist mi som pakhat an thi ba ka som pakhat dang an manbok an man te zinga hian sipai deputy chief atel nge ni in KTM chun soi kem la tur hian darkar thum zet anin kapani hetia kem an lak sak nu hian kem chungaral thum zung po an lak sak vek nia soyani a tin voinan ral thum lak sak zinga hian drugs tam taka tel boka sipai terrorist te hian ral thum pa ngai mai nilovin chemical lampo an lo chelek na sa ti riat theiani Northern Three Brothers hi sipai council lam hian an hlau viu ni nan soya NCA ming sign ve turin TNLA le MNDAA te hi sipai lam hian an lo som to thina chuti lai chuan AA sipai te chu terrorist li sada an la ni awangin an ni pol ni hian ming an lo sign du mi alova kan unaw AA te in som thei ma chuan kan sign thei lovang an lo ti maya an ni pol thum hi an tang rual thakhop mai hetia anan in zom khom ta ka chuan sipai terrorist lampo in an hlau ber te zinga mi tlangram ethnic nam sipai te zinga mun manei zau tak an ni veni sipai council chuan remna le muan na a om thei na na in ka haya puan chu zun ni som thum thleng apot sei le ti nimin mei ni som thum khan an puang le a om zia te nei chuang nge mo chu ram chung himna security le sarkar kallai ti thuan opzonga che te ne na in ka ti lo nam sipai rang te ne na in do na chu chol lai lok turani atile ta phot mai an thu chuwa chuan laman ti tel pakhat dang chu no pangte sikul lu tur thu ani naktuk zun ni khat khi sikul lu tran ni tura an ruwa man chu nia no pangte an thabar lu tuk lo nan in ka hai hi chun zom turani yang an ti ni bera he in ka hai hun an son hlat chung hian NCA ming lo sign to te pon remna le mon na kong zon thuwa zalen takin hunan mang thayang an thu chuwa chuan an ti bok tu na thu a chuwa ma thlama salama lo chuwa po kha om zia nei thei tak tak lova tun ma NCA ming lo sign to pol som zinga tel KNU KNLA tinen po khanen in ka preng thova KIA nen hi chuan in rem na ming an la sign lo hrim KIA nen phei hi chuan ni tin an la in pei ringani heti chunga in ka hai kapuange lo ti vel chu nam sipai te po hian an oi thei chuangin rin omlo Thailand sipai ten minong hlanan pui KNU lamin an soidan chuan Thailand poi alo Khawvel ani meni somni le palia tangani somni le pariat in kar khan Thailand sipai te chuan longin eile in tur tam tham tak sipai council lam an lo thonani Thailand in ele in a thiar sakna long pali te chu voikwalai an kalvel ni in an soya heng long te ba ka Honda long te deuh po voiriat lai kalve bok
heng thai sipai lamin ele inan phur sak sipai terrorist te hi mei ni som ni le pakua nimin pia khan KNDO sipai te ne nan in to ka anin kap zui ni inan soibok KNU huai tu pakatin khitet media ne na ti hian asoya heng sipai terrorist te hian kan Hmun ma min chu sakan tuma min op thei dan tur chawan ngai tuani Thailand sipai ten ele ina an lo pui po hi an mani hlok na tur chawan ngai tu awang mai mai ani mi pui te le tlangram ethnic nam te hi mian ngai tu thleng phalo hrim hrim ati China le Russia hian sipai council laman tran ti kan hrechianga abikin China hi ramin then an ni awangin huwa ta hlo zual lo theilova chuti lain Thailand po abang bik chuang lo ani chu Thailand Prime Minister hi tun ma sipai lal lo ni veto sipai lalani laya thunei na la tuna uniform hlipa Prime Minister na thokta ani vea Myanmar tante po hi enkol lo a theilo wangin alo enkol ve trok khani maya tuna phei chuan covid chuan lam thata ka lo ombok nen a enkol hlei theilo ani ber ani na taka chuan mi pui lamin ne na an chana mi pui sarkar lo din chu ai chuan an sarkar ang boka dictatorship system akal chu Thailand hena du pui zok nge yang ti hi rin tok mai turani Myanmar democracy system thata ka om chuan chuan an king system hi nakin lama eng tin tinemo ala khoi boi theidoni nan ring tlat lo theilovani nimin mai ni som thum khan NUG chuan thu chua siamin diklo taka thuni na pong la ka mi pui chunga rong taka thil ti tu sipai council chu International Court of Justice ICJ lama achung chang relani a hremna mu ngei theinan ma kan lame gani atia NUG hi chuan human rights dan ngai sangin ICJ ne na malak duna du thu soibok anti thil tul che rang boi pui mek ani Rohingya Muslim chungchang genocide case sang ni le som pakua December tha Gambia sarkar ina khin na kha kan la hrerenga nga NLD hruai tu Aung San Suu Kyi po ram chantura awa fe chuana na kha ti chuan court dorel na chuan Myanmar sarkar chu engem hun chunga ti tur provisional measures alo siam sakta a tharuk dana voi khat zel report a peturani tiani sipai council in thune ina anlak ma nikum sang ni le som ni khan NLD sarkar khan voi ni chu report an lo pe mana sipai in diklo taka thune ina ponglak nu hian kha thu kha NUG lam chuan an ron thar tho le kan ti mayang chu an case ala zo lo hrim bokani ICJ lampo hian Rakhine Buaina Rohingya nam chunga sipai chet dan le tunaram mi puite chunga an chet dan hi ai en liam mai chuanarin omlova NUG malak na hi a hlo tlin vai chuan sipai council lam hi chu an chak lo view donani ole INP Mizo channel clear tu ten imin lo hlut saka in lo bengwar le ngei po kan bei saye kan channel himin lo thlir sak zel don nia kan lo me